Ostale aktuelnosti. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić kaže da bi se raspodjelom novih funkcija u Skupštini, koje traži opozicija, dodatno zaoštrila situacija između vlasti i opozicije. Smatra i da se time ne bi riješio problem nepovjerenja dvije strane. Ranije je na kolegijumu vladajuća koalicija odbila zahtjev opozicije za predsjedavanjem nad 4 odbora i formiranjem 2 nova. Krivokapić ipak smatra da spor nije veliki i da se može riješiti. Predsjednik parlamenta smatra da bi se raspodjelom novih funkcija u Skupštini dodatno zaoštrila situacija i ne bi riješio problem nepovjerenja vlasti i opozicije. Zato je, kaže Krivokapić, nepotrebno formiranje novih odbora koje traži opozicija. Iznio sam im već na kolegijumu činjenica da Francuska ima 8 odbora, da naš mali parlament već ima 12, 13, 14. Ponudio sam im čak i sljedeću mogućnost za ono što postoji drugdje, da vidimo da se osnuju pododbori koji bi razrešavali određena pitanja, onda bi odbor u cjelini se bavio onim što jest, saslušanjem i svi onim bitnim političkim činjenicama, a pododbor bi se bavio dominantno zakonskim procedurama. I to je bila moja sljedeća ponuda i vladajućoj većini i opoziciji, da izlazimo iz ovog spora koji ima tu dozu iracionalnosti koja svakako nije dobra za politički život u Crnoj Gori. Krivokapić smatra da se bespotrebno troši energije i da to predstavlja političko ukopavanje, jer i jedna i druga strana prebacuju odgovornost. Oni imaju dosta međusobnih nesaglasnosti, koliko smijem primijetiti, i onda je očigledno da je jedino oko čega se mogu dogovoriti, bojim se ponekad, to je da isporuče zajednički zahtjev vladajuće većini. Isto kao što vladajuća većina ima poziciju koju je stavila na početku i koju je prezentovala. Tako da još uvijek je to izlaz problema na drugu stranu, ne pokušaj dogovaranja. Krivokapić smatra da spor nije toliko veliki da se može riješiti, no stav vladajuće partije prema zahtjevima opozicije za uvođenjem 2 nova odbora je negativan, ali kako su oni ušli u proceduru, o njima će se konačno izjasniti Skupština. Sjednica je zakazana za 7. jul.